Voini January ni riat kumsang ni somni panga nilai ni ania in zawain si baile vekule bike le teng lorry in suwa rem Ruatfela thi ni zan khan VL rem Ruatfela kum somni pasari ke fang veng sang bike khal chu ke fang dai LT Bros filling station khwang thi kona teng lorry tlan lu tunen anin suwa VL rem Ruatfela hi ka po chon lovin amuna athi ani VL rem Ruatfela hi teng lorry filling station a akwa lu turnen in nang chingin a kenung veilam chunga avain barluta teng lorry hian signal a peloni in amuna mutu tenan soya bike hi a chene hle a mithi po hi atira lak chwa mai the ani loni in an soibok teng lorry khaltu hi Kisor Singa kum samruk pani kachar asam lam ni in che sona muna police an thlen main atan bo mana chanchin bua sai lai thing hian driver omna chin hi shiat alani lo voin khan VL rem Ruatfela hi Saitwal District Hospital a postmortem ni in voin ni ve khan an chen in keifang veng sanga William ani Israel in Gaza a be puya thakna a mi somli pakwa an thi heng zinga hian almawasi campa no pangpanga an tel Israel sipai chuan ni khatkalta chungkhan Gaza be puithlakin Palestinian mi somli pakwa an thi ni in medical source te chuan an soya heng zinga hian almawasia safe zone tia soi puanin be puithlakna no pangpanga an tel US President Thanthar Donald Trump chuan Gaza a Israel saltang te chu President alaklu ani mange ya chhuatir turin Hamas te phuta chutiang ani lo chuan Hamas hel zongjong noi chimi vek an niang ti in avau khan le ani Lebanon Prime Minister Najib Mikati chuan Israel le Hezbollah inka hai thuthlung siam tu international sponsor te chu Israel in dan bo chiat na achun zom zel chungchanga avau khan bokani Gaza a Israel in be puya thakna hian October ni sari kumsang ni somni pathuma tangkhan Palestinian mi singli sanga zariat somjat panga an thito a mi noi khat sangkwa za somkwa paruk chuang in hliaman twar to bok Middle East boina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran lakatanga ral khelna tora la omreng thu soin chumi tan chuan lo in buat sailo ka ngai tho soi Prime Minister Netanyahu chuan hunrei to ata to Iran chu ama emo akut ke te kaltlang talin Israel tan ral lian ber aloni thin thu soin Iran chu na tak maya chut an du thina to na phei chuan force dang te po chumi huanga chuan an lo lu ve to tho soi lang bok Netanyahu chuan Middle East a kalphung le ni phung thin a in thak dang lam mek ti a soi lang boka US in Iran nuclear munte be tuma angai to mek nia tarlan ani hnuloka French Ram President Emmanuel Macron chuan Iran nuclear program lam thirin Iran chu Middle East a boina bulberani tho soilang Stredot khwa Israel micheng mipuite chuan Gaza Strip atanga rocket roll manga be na ombel zela wangin torthiam har an ti hle West Bank Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan West Bank ka ral be na le ven na lam table cha turin phalna pek tho ama office chuan atarlang Israel Minister Bezalel Smotrichan Janil le Nablus khwate Jabalia anga chutchia tangai tho soi chan le na pe in Gaza Strip mi puite ti chimi le lua tumna anga Israel malak dan zia ani ti in mi puite chutang ruala muntina Israel beile ta do turin Hamas chuan thuacha Jenin refugee camp a Qassam brigades le Al-Aqsa Martyrs Brigade Youth of Revenge and Liberation te chuan joint statement siamin Palestinian Authority in poisoilo te thata camp alu tur engke mandan cha sakwangin tiamchin an pelto ti in twal chung official zongjong te chu atop theina turin dodal na turin acha a ando theinei na tlin lo huna chuan letle rwalawin ral thuam tenen Israel an beitur thon chu a Palestinian Authority Force te hian jenina hian shemna pekna chen inte halin janing camp he an la hwal betrengani Gaza Strip Israel chuan Hamas tinina inka hai siam na tura indona le inbiak na katara nei ani mekla in na takin Gaza Strip chung alabum chunzom zela Israel chuan Gaza Strip chimlam khan unis khopuya Palestine ral tlante tomhim na puan in te be chunzom zelin thile hliam te an punbel zelbok Lebanon US envoy Amos Hostage chuan
Ein altine Beruta Lebanon Parliament Speaker Nabi Berri nen ani biakna Israel le Lebanon te inkara hai na man mek chu abo zuina na an tho chho mek thu soin Israel army po nakura le Lebanon chimthlang mun tamzo ka tangin ain lak chwa mek tho soi langbok hostin chuan Lebanon chimlama tangin Israel army te chu Lebanon army tirlu anni ma lo chu anin lak chwa chunjom zel tur tho soi langbok Israel Broadcasting Corporation KAN chuan Nagora le Lebanon chimthlang lama tangin Israel army anin lak chwa tho tar lang ve bok Israel army te anin lak chwa nuwa Lebanon army te po Nagora a anlu tan be ta boka Lebanon chimlam khiam khoa in chim chinhwai tangin miruang pasari lai lak chwa anne Burma khopuya power supply thatlo wangin ain en chok ngai ta Sipailal omna ni pido chu power supply an nyang nar deu Burma Military Council Sarkar how to Senior General Min Online na omna ni pido khopui chu ramchu mundang ain power supply alet ni inan mu that thu EPC how to te ne na tangin thudon ani furwa tui lo kang chatta a tuina atlem deutana kortui le luitui akam deu tak dwa ka wangin ramchunga tuitha manga kol phetha siam chwana hydropower plant enga moza ta tangin apek chwa pa nga yangin ape chhuak theitalawa rampuma hydropower megawatt sangli zali ti chhuak thin khan azad vevel chaw ape chhuak theita ni chu wangin kumin kumsang ni somni panga January thla tangin kol phetha sem chwana hi kholen le te ta zirin rual khai taka proportional distribution system in pek chwa tumania ti chuan aveng in chu aninen chok to donani military leader senior general min online na chena mishing makta doi khat lek chena khopui ni pi doi ro chu khopui dang anglo takin kol phetha eng an nyang nar le thunga mipoi mimir civil meeting sipailal zarzovin ni khata electric power darkar somparuk nein darkar ya ta omlo thungdona sarkar na thokho omna quarters te ro ni khata darkar somparia tlayan nei thungani kol phetha siam chwana konga har satna sang hi military council sarkarin atok meka Ministry of Electricity and Energy na soidan chuan kol phetha an siam chwana konga megawatt sangni zali somli vel chu an sem chhuak kim hlei theilawa he transmission line le electric power tower lian pui te chu thlipui tle wang le mi pui sipai te ti chiat wangani anti mishing makta doi sari vel chena rengun biala chuan group thuma in thenin darkar li chung electric eng an nenga anua darkar riat electric power supply to bri donani ti chuan darkar li dang electric current omlenga anua darkar riat chung current omlo le donani an khopui pani na mandalai ve thung chu yangon khopui ain kol phetha an dong claim le shetanga electric current anin nei chokdan to chu mandalai khopui hi bialia in thenin bialtin hian darkar thumane nuwa darkar kwan thim vele thung donani barmaram chung mundangai ro chuan khotin hian bial ran thewin siamin darkar rukdan zela kol phetha anin nei chok don bokani industry lama thok factory nei civil mi te chuan ni khata darkar li emo chaw power supply an nei wangin an sum don le an nai na tuar meka ni pi do khwatringin power supply nei regular deu an du thuan soyani Misual Mithiam Judicial Magistrate Dr. Sila Rampana akam keuna dan zirtir tu tele farisaiten meiche uire lai ngeim anman chungkhan tifu in titakini swan hena an shwaya ama fiana nengtin nge ti ve te reng ti in awire lai nge an man thon chila iswan lunga anden tak main anzinga swal nei lovin deng masaturin ngena swal nei mi alo deng hlum tlak big tuma omhek lole arukin an ho zeu zewa an ho fight avika lunga deng hlum tu turpo anin muzau talawani kha thiam lo chantir tu toranom tak lawa chuan iswa point thiam lo a chantir big lo tho shil rualin tile ngai to lo turina shil zuyani Misual kan ti te hi dan bo chitu te an nia pathian point adan siam bo chitu te hi thiam lo a chantir thin kanom na le khosak na rama pianga dan siam te chu kan zomanga ya chutianga danina phuarna hnuaya om peilo le dan poi salawa palzu thin te chu Misual dan bo chitu te an ni wantlang le khotlanga kanun ho na konga po kanom na le khosak na rama pianga dan siam te chu kan zom anga ya
chutianga danina aphuarna hnuaia ompe lole dan poisa lova palzu thinte chu Misual dan bo chitu te anni wantang le khotlanga kannun hona konga po kanomna khotlanga zirzela engkai shwaina danan siam te chu kanzom tlana nga ya chu poisa lova paljam to piang chu mana shem anni thin swalna tlang pui inang tlang mishing tana noksak tak te chu ruk uire toal tha zurui ruilho ngai ramri insu indo ingir ngau in swal boile adang tam takala omthei heng swalna langsar zole shing nundam chunga kannun hona konga noksak tak mai te hi khovel khoi ramma po kan do tlan le dan le shaya kan tel mai thei ho lo te chu anni heng swal dodal na bulpui le in nga na principle chu pathian dan som ten commandment ania chu wangin ring tu kan nemo milembia poni se heng shing nundam chunga noksak tak tak te hi tu man kan pumzam theilo heti la hian shing mi te zinga swal nei lo bolho kai lo soisel boy ro pakhat ma kanom lawa ti swal pal thei ti swal lui thei vek po kan ni pathian chawlo chu tu ma fam kim reng anom lo kaushan pakhatin khom pui ro rel na a kaushan dan bo chitu chungchang soi ho ni lain in khom kai shwai tu chuan swal nei lo kan omem kanom chuan ding amang utia chu vele upamin pakhat chu loading chuak tamau mai Rorial palai hoten makti takin an clear trup maya soizom turan van kher mai Misual chu dop anni thin shing nun khosak dan pa ngai ba ka uchuak taka khosak ching le dan le shai bo chitu te chu man chwa anni chuan an chunga rorial to le thunei tu sarkar khotlang hroi tu te le NGO te po anni thei an thil ti swal dan chu chiang kwang tak le kim chang taka chui chua a phu tok shemna pek ani thei nan zo na question zo angai china acha na tangin achunga kuthak dan tur chuan chiang to mai thin hetianga Misual until ti swal shia chwale shia chiana tura indop konga hian film khuranga in Mithiam ngai hlea dan bo chitu Misual te hi aninang veklo chen kha chu zo na zo rual awak kher po ngai lova in puang hal mai zam ngai mi alo anom lain chen kha chu talfiak ne na kuthak nu po a dop chwa har takte a chen te chu an hlole zam lu tukwanga thil ni lo pui phwa chopa soikwal vak ching anom bok Misual dik tak in puang du mi alo thi thak khenga lulul taka tor tlangam po anom bok hete angkonga hian mishing mi zia shi thiam psychologist thatak ni apoi mo hle Misual dop konga ka ton sha tlem tar langila VDP JAC te dop na kumsa ka zakwa somriat pani khan khopa khata mi pakhatin thila ruwa VDP ten manin andopa anila chu lulul ve ngil tak mai ani boknen andop chhuak lei theilawa atopa an thinrim chuan an soi sakron ta a abenga ti thisen chhuak khopin an soi sani thilawa ruangina chhuaka damdoina hun rei fe om nuwa alo chhuak le chuan ama soi satu te thil nei sang chunga Atei angangina chuana ram noya khosa in chetan la tak mai chu ato akhir kher mai atopa police nen tangruala ve thlem ngai hialin a oma VD te po anin chir ram hle ni inalanga khati lai khan ton lai ang hian malak sak to le athlawang ho to nom velawa khati laia kuthak to te kha anwa nei hle ni YMA te dopna kumsang zakwa somriat palia tanga kumsang zakwa somriat panga lai vel khan aizol veng pakhata YMA branch chuan ruk thila bok mi pakhatan dopa ani po hi lul ngil ve takani wangin andu thu saman mutheilawa atopa anzinga intifilor fel faide ubik chuan amal khal fal reibi ka ma se andu angan muthei chuang lawa an chwa ta a Misual pu khan a khal fal tu kha thengil mai lawa a khal fal tu thil nei le bungro chunga an tuan vele te chia mai chu an chungkhwa an buai pha rem kher mai lokna ain tornan ma chon ta zokani Misual te hi tu dop turnge khopui lian le police outpost beat post omna chuan VDP YML NGO te hian Misual an man te hi police kuta hlanin rorel tu te kuta anda mai thin turani police le dan keng ko tu te ommia lo na munani poin Misual an dop konga film khur takin engkim anti turani tuna BNS dan thara phe chuan mopru langshima mi shemle soi sakhi phalani lawa namchung lungin tan theina ni BNS za pathumna pani na te ya kan muwa Misual man te dananga police pek anni nuwa dan mangin rorel to judicial magistrate ten andop zok turani magistrate in chiang taka andik lona muwa thiam lo chantir chuan aphu tok shem theina dan umsa mangin a shem mai turani mipui wan tlang le NGO te lo buai ve chiam angai lo Judicial Magistrate te dopna police in Misual an man nuwa
judicial magistrate ma in lan te hi judicial magistrate hian an lo dop thina Misual pu te hian soipui tu advocate an nei ve thin an ma ni nge judicial magistrate ma ding te chuan judicial magistrate zona sang dot tel lo thudik tak mangin an chang turani heti la hian thil ti suala pu te zinga po judicial magistrate zona chang thadu lo le dop chwa har sa zwalan la om thei cheu bok Misual dop chwa kunga judicial magistrate fing tak thiam tak le hlotling tak ka sha chu po FK line huna late khani a Misual in puang thadu lo tak po ma chuan in puang nge thin awo thum tha a an psychology milin fing takin zona zota in puan lo thei lovina khal ok thiam he thin tun laia kan judicial magistrate te hi enge an ka shewak lo Misual dop chwa an ne so hlom le tura ka ngai atlang komna kum engamuti kalta tangkhan Misual man le dop konga hian mishing nun na hial in lak sakle ram tuile lova in chwa thomsha tur om ta zau zawa entirnan mission veng thang tuirial ngopa tuirial airfield veng le adangte a thil thleng om to ti kan la she theu ome hetiang konga hian a bikin VDP JSC le YMA te ming aliau thina apoina za thak theile a tun naya tuirial airfield venga David lal muan puile laldu sakate chunga thil thlenga po hian mishing nunna hlutak lak sak anile tamai hi apoina rap thak tak zitani an man tir khan kuthak tel kherlo khan thei topin an mi zemilin judicial magistrate po FK line huna ti chin ang khan thatakin dop mai se an duang an mulo point police ko ta hlan mai se hetiang hian boruak du omlo athleng lo turle ato bera chuan Mizoram police tranpui thin tu YMA VDP JSC le NGO te hi an poimo in an changkai hlea amai ro chu police te anga training pe kan ni lo wang hian an ni dam be chana hoipir tamai le mani pa te na ro chun tamai mo in ti te po anom theya dan lam en ma sachin lovin an vok lal len tamai thin ni berina lang chu wangin Mizoram Sarkara Home Department te hian sarkar tho puyen NGO le pol sang te uluk dawin training pe in kumtin toy siam thin se big takin VDP member tur phei chuan training chuak thap lo chu tuma VDP a da lo ngam se chutiang bokin YMA JSC le NGO try to tur po in miril rupui tling bel chian dol phunglung pui ni lo deuh miril rutluang pa ngai chin chau thlang ram thin se tu nanga boy ne hi kan pumpel thenge in arin om Khovel mishing maktadwai zathum chuang in ti du da tuar mek Indonesia le Iran rama Christian an pungthung Christian Outlook International Christian Concern ICC chuan kumthar kumsang ni somni pangatan report tharan ti chuaka report ina atar landanin khovel puma Christian maktadwai zathum nuai sangthum chuangin Christian anni wangin ti du da antuar meka ICC 2025 Global Persecution Index a hian khovel ram sanga Christian torna na sat zualna somni zone of persecution ti thlan chwani in an chanchin thuk zoka zirchian an nia ICC President Jeff King chuan Christian maktadwai zathum je chuan Christian an ni wangin kongsang sangin ti du da antuar meka lungina tan tir te kuthak le tha te le kongsang sangin anrin na wangin har satnan tok mekani ti ina soi Global Persecution Index e ma chuan Persecutors of the Year ti in aming an wa china kumina tang hian aming thak ni in Christian ti du da torte din munzir chiana tranpui na tho thinani Global Persecution Index 2025 a hian pakhatna Nicaragua rama Christian ti du da na luar ta zel chanchin te pani na India rama Hindu nationalist te wanga Christian te chep zel te anti conversion law le mob violence wanga Christian le sakhote nauzok ne nek chepa mek te din munte pathumna DRC le Nigeria rama Christian te thana thleng chanchin te chu langsar zwal te anni International Christian Concern ICC hi International Ministry annia ramsanganga inzar pharin anmun pu hi USA omani tidu da twarte din munan zir chianga an theyangin tanpui na an thok thin hetianga tidu da na hluar mek lai le chanchin lomum lo tak sha tur om mek lai hian Iran le Indonesia rama te chuan Christian ten punlam an pan mek thung Khovela Christian ti du da tuar mek te tan I tong trai chinang o Free Movement Regime lo pian dan le li tum na hi SLD zwala Great Britain in ramni ka seng lawa
ro are lai khan India le Burma le adangtea hunrei tak au be to lai khan Northeast India Arunachal Nagaland Manipur Mizoram te hi Burma phaizol le India Assam phaizol in kartlang rama namnu fual tak ni in lal neya ma nia ro in relin ram kan ni hloma keini Mizoram bi khi han bi chiang taila kumsang khazria somsari pakhathun lai khan Mizolal beng khwaya sailam lal pasal thraten silchar hring charam chunga Alexandra Port thingpui huan enkol to sap mingo Mr James Winchester chu thatin afano Mary Winchester zolo ti chu sala anmana an hruai tak wangin England Ram Parliament thu pekin Mary Winchester chanchuak turin sap sipai engamo tanon thokchuak ta a violent voini na nulama tang chuan Mizolal te antlom tak wangin Britain Ram obe na hnuaya kan kun be tanta a India Ram Kolkata changa anob berim chanda nangin chiaului ramri an manga athang lamzong India hnuaya da kanita a chiaului chaklam zong rengon Burma atanga obe na hnuaya da lo nita a Burma phaizol le Assam phaizol in kartlang rama cheng nam khatte chu tenshan kan lo nita hlomani Second World War nulama Britain Sarkar in India, Burma, Pakistan, Sri Lanka, Ceylon te independence ape khunlai khan keini tlang rama cheng namte hi independence emo British colonial la umzui thei kan ni lain India rama kan lut veta ni helai tlang rama cheng namte British in min tenshan angin India le Burma hnuaya tenshan kan lo nita a nam khat chi khat kan ni wangin India le Burma Sarkar rem ruat na in chiao lui thlang le chak Chin Hill sa cheng te hi nam khat chi khat kan ni wangin international boundary daidan ni to maila kanin kara inkal po ton theina free movement regime hi siam sakan ni ta a atira chuan ram ri tanga kilometer somli theng passport le visa ngai lawa in po ton thein kan oma chu dan chu tidanglam chauzelin kilometer som paruka ti danglam ani ta a heminu hian kilometer soma an tidanglam ani chole ta a tuna phei chuan India Sarkar hian he FMR hi ti topa border fencing siam atum chhota meka German ram khopui Berlin khopui lai taka dai dan na bang siam ang deuh khan tekhin the anita mek ani hi he FMR ti tople border fencing siam hi Mizonam isu vei phatan chuan thil thalole ngai mo om tak anita a he Mizoram Sarkar angle ONGO anga dodana na setak India Sarkara kan nei hi thil tul tak ni inalang